Liyabingelelwa abathandekayo ngegama lomfeli wethu Jesu. Amen. Sithanda ukubonga inkosi esisiphela ithuba ukuthi sizohlala ezinyaweni zakhe sizwe amazwi okuphila. Kulesi sikhathi esilandelayo sizabe singaphansi kwe-series ethi Turning Our Homes into a Little Heaven. Ukuguqula amakhaya ethu siwenze amazulu amancane. Kulomlobi engimthandayo obhalayo kubhuku uAdventist Home kuchapter 1 kuparagraph 3 under itopic ethi the sweetest type of heaven. Nxa ebhala uthi home should be made, all that the word implies. It should be a little heaven upon earth, a place where the affections are cultivated instead of being stubbornly repressed. Our happiness depends upon this cultivation of love, sympathy, and true courtesy to one another. Obhalayo uthi yena amakhaya ethu afuze abe ngamazulu amancane. Nxa kule ndawo efuze ibe mnandi khona, nxa kule ndawo efuze ibe lentokozo, nxa kule ndawo efuze ibe lenjabulo, nxa kule ndawo okufuze nxa ngitshayise emsebenzini ngigijimele khona kungekhaya. Ngekhaya kufuze kube lizulu elincane kuhlola ukuthi kwelinye ilanga siyahlala ezulu elikhulu. Bathandekayo, isifiso sami lesixwayiso sami kuntshumayelo ezilandelayo yikuthi inkosi ingisize, inkosi ikusize siguqule amakhaya ethu asuke ekubeni ngamagehena amancane kodwa abe ngamazulu amancane. Namhlanje sizakhangela intshumayelo esizakhuluma lama couples, sizakhuluma labathatheneyo. Isubtopic ethu, isihloko sethu esincane sisithi dealing with the long distance relationships. Dealing with the long distance relationships. Kasicimezeni sikhulekeni. Baba ingcwele ohlala ngikhaya ezulwini, siyabonga ukuthi wena uNkulunkulu thina sibizwa kuthiwa singabantu abakho. Mngani wami Jesu, sesiyakuvula ilizwi lakho sizwe amazwi okuphila. Nxa kulelanga lesikhathi oye wakhuluma lathi khathesi, sesilindele ukukuzwa. Yehla Thixo beyingxenye yalinkonzo, ngoJesu ngiyakhuleka, ibandla alithi amen. Dealing with the long distance relationships. Kulabantu abanengi empilweni abaphakathi kwama long distance relationships. Omunye umhlabeleli wemhlabeni wahlabela ingoma ethi this long distance relationship is killing me. Bathandekayo, sifuna ukuthi sike sikhangele abantu abathandanayo kodwa behlalelana khatshana. Kulabanye abantu abaku relationship, indoda kumbe umfazi uyabe diaspora, omunye use UK, omunye use Canada, omunye use China, omunye use Malaysia, omunye use Australia, omunye use Melika. Bathandana kabalananga uthando lokhe lukhona kodwa bahlalelana khatshana. Kube sokusiba labanye abantu, indoda ise South Africa kumbe umfazi use South Africa, omunye abe se Botswana, omunye abe se Swaziland, omunye abe se Namibia, kodwa kabalananga lokhe bethandana. Kube labanye abehlukaniswa bathandekayo yisikolo. Omunye uyafunda usesikolo ufunda khatshana, omunye usele ngekhaya.
bayathandana kabalananga kube sokusiba labanye bathandekayo abehlukeneyo ngenxa yokudinga imali. Abanye badinga imali khatshana, abanye behlukene ngokudeploywa ngomsebenzi. Omunye usebenzele eNkayi, omunye asebenzele eCholocho, omunye asebenzele behlukene. Abanye babonana kanye ngomnyaka njengekhisimusi, abanye babonane bathandekayo kanye ngethemu, abanye babonane kanye ngekota, abanye babonane kanye ngempelaviki babegqibela besiyabonana bathandekayo. Umlimu ohlala ekhaya ezulwini uthini nge-long distance relationship? Funda lami eBhayibhelini encwadini kaGenesis. Nxa sikhuluma ngemtshado ungabona singayanga kuGenesis siyabe singakaqalisi ukukhuluma ngomtshado, ngoba yikho lapho okulesisusa somtshado. Indaba zonke umlimu wazilungisa, wazicacisa, wazichaya encwadini kaGenesis. Genesis chapter 2 verse 24 to 25. Sabala kakhulu uverse 24. Uthi yena ngenxa yalokhu indoda izakuchiya uyise lonina. iBhayibheli lithi lona nxa uNkulunkulu esedalile uAdam loEva, khumbula ukuthi uAdam loEva babengelayise lonina, kodwa uNkulunkulu ukhulumela for the generations to come. Indaba leyi kwakungalaywa uAdam loEva, kodwa kwakulaywa thina isizukulwane esizaba labobaba labomama. Kuthiwa umuntu angadicide ukuthatha kufuze achiye uyise lonina. iBhayibheli umuntu elimvumelayo ukuthi umchiye nxa sutshadile livumela ukuthi uchiye uyihlo lonyoko. iBhayibheli lithi umuntu uzakuchiya uyise lonina. Kalithi umuntu nxa esethethe uzakuchiya umkakhe eCanada. iBhayibheli kalithi umuntu nxa esethethe uzakuchiya umkakhe aye South Africa. Kodwa iBhayibheli lithi lona uzakuchiya uyise lonina. Nxa kulomuntu ovumela ukumchiya nxa sungena emtshadweni nguyihlo lonyoko. Kuthiwa ungachiya ubaba lomama ubusuqonda nga ungehlala kuhle. iBhayibheli ithi inamathele kumkayo. Baleli setshenziswe lapha lilolaka. iBhayibheli lithi ungachiya ubaba lomama kufuze uyenamathela. You need to cleave. Unamathele. You know umuntu into enamathelileyo kayihlebukeki. Into inganamathela kudinga amandla nzima ukuze uyisuse. Bathandekayo ngezinye indlela icebo likaThixo ngomtshado lithi umuntu lomkakhe namanama. Ndaba zosindiswa yinamanama. Ungadecide ukuthatha hawunamanama. Namanama bathandekayo. Kuthiwa anamathele kumkakhe njalo bazakuba nyamanye. Ngikholisa ngedwa la. iBhayibheli lithi lona umuntu lomkakhe banganamathela komunye bazakuba nyamanye. Into enyamanye kayivunyelwa ukuthi yehlukane. Bathandekayo kulabantu abasemtshadweni kodwa bangama-married single parents. Alikuzwanga lokho. Kulabanye abantu abasemtshadweni abangama-single couples. Awukuzwanga lokho. Abantu bangikhona usemtshadweni ugcinwe kuphela lirandi
ugcinwa lipound, ugcinwa lipula, ugcinwa imali emazweni yena akwaziyo ukuqonda komkhulu, ukuqonda ko-World Remit, ukuqonda e-Western Union, ukumelela umalayitsha. Bathandekayo, uyisingle parent esemtshadweni. Lanxa echurch kungathiwa ama-couples asale, kasakwazi ukuthi asale kumbe angasali. Kungathiwa ama-singles, kakwazi ukuthi uyisingle kumbe uyicouple ngoba indoda kade yahamba. Minyaka emibili emithathu emine ingabuyi, kodwa kuthiwe umuntu married single parents. Bathandekayo, indaba yokwehlukana leyi umlimi wayekhuze ngayo. uAdam loEva sebebe kwensimini yase-Eden. Ungabala ibhuku lenkonzo, uPatriarchs and Prophets, chapter 2 under isihloko esithi the temptation and the fall, paragraph 8. Ithi yona the angels yet cautioned Eve to beware of separating himself from her husband. Kuthiwa ingilosi zahamba sayamkhuza, sayamxwayisa, sayambonisa, zayamtshela, zayamcebisa uEva ukuthi noma kanjani Eva, lanxa usulesizungu okungakanani, ungehlukani lomkakho. Elami umoya wesiprofeti nxa uqhubeka phambili ubususithi, while occupied in their daily labor in the garden with him, she would be in less danger from temptation than if she were alone. Kuthiwa uEva kwakuthiwa lanxa lisebenza ensimini, lanxa lihlakula, kufuze uEva wayefuze ehlakule ekhangela ukuthi uAdam ungaphi. Babengafuzanga behlukane. Bathandekayo, nanti icebo likaThixo ngomtshado. Kuthiwa it is so dangerous ukuthi umuntu lomkakhe behlukane. Nxa kulento ingozi, ngenxa yokuthi imali siyayithanda, ngenxa yokuthi ama-economy amazwethu kamanga kuhle, ngenxa yokuthi sifuna ukuthi sithole imfundo engcono, sesifike esigabeni sokwehlukana labomkethu. Phela kulezinye izinto umlimi azikhuzileyo, kodwa ngenxa yokuthi sihlale emhlabeni sesikwenze kwaba yi-new normal ngenxa eBhayibhelini kungekho normal. So into right. Right. You must go to greener pastures, umchiya umama. Right. Right. Bathandekayo, kuthiwa uAdam wayekhuziwe, uEva wayekhuziwe man, ukuthi noma kanjani engehlukani loAdam. Ungabala kuGenesis chapter 3, kulezinto esingu-6 esizasikhangela eza-affecta uEva esehlukene lo-Adam, eziyizo futhi ezihluphayo ku-long distance relationship. KuGenesis chapter 3 sithola uEva esuka ku-Adam. Nxa esesukile ku-Adamu uhlangana lomngane omutsha, uhlangana lenyoka eyayikhuluma. uEva aqalisa ukuxoxa lenyoka. Bathandekayo, i-long distance relationship, ingozi yokuqala yikuthi nxa lingahlala lehlukene, abantu baqala ukuba labangane abatsha. Sisonke umuntu uqala ukuba labangane abatsha, asale xoxa labekhaya, wena ulapho osebenzela khona, nawe lapho osebenzela khona, kumbe ofunda khona, kumbe odinga khona imali, uqala ukuba labangane abatsha. Mina lapho engingumfundisi khona ePlumtree, obaba abanengi
basemazweni nyake mbabone nxa bebuyile ukuzohlangana lemuli zabo uyathola nzima ubaba ngoba uyabe sehamba se-introduce ebantwini angabaziyo. Baba lo ngumfundisi ngiyobuye wazokhulekela umntwana laphana egula ngumfundisi uSibanda. Hayi siyabonga linjani Sibanda. Ubaba wangikhona sihambe hlonipha wonke umuntu. Halo ngubaba uGwebu nguye wabuya wazolungisa isivalo lesiyani wasithumela sivele eGoli. Ngiyabonga Gwebu. Ahamba hambe lo ngubheki nguye wabuya wazolungisa wazofaka isola liyana owayithumelayo. Bheki ngiyabonga wenza umsebenzi omuhle. Uhambe se-introduce ebantwini abatsha angabaziyo nxa eselala sokuqalisa ukugiga kutsha umfundisi uSibanda uGwebu ubheki kathi kube sokusiyenza i-relationship ibe munyu ngoba sokulabangane ubaba angabaziyo lo baba ulabangane khona ngale umama angabaziyo lo ngusisi esisebenza sonke lo ngubani you meet new friends okufaka i-relationship yenu engozini ukuthi ngabe libe lilonke abangane laba ubungasoze ube le ndaba labo. Number 2, uEva uqala uku-entertainwa inyoka. Kala ukuxoxa lenyoka. Abantu we are naturally social beings. Sifuna ukuthi sike sizikhiphe out sibe lento esi-entertainayo. uEva uqala uku-entertainwa inyoka. Bathandekayo idanger yokuhlalelana khatshana ingozi yokuhlalelana khatshana yikuthi abantu baba lezinto ezintsha ongazaziyo esezichitha isikhathi lesizungu sabo. Abanye sebetshone bebukela ibhora ebanganini. Omunye uselendlela achitha ngayo isizungu uselabangane achitha labo isizungu. Kawusamazi kuhle umuntu wakho kalisayazani ngoba yena selendawo lapha achitha khona isizungu. Le lifestyle yempilo yakhe iyatshintsha umuntu. Nxa wona wawukwazi ukuthi uthanda ukudla ipapa lenhlanzi ubuye umphekele ipapa lenhlanzi aqalisa ukuchinga athi mina inhlanzi angisadli mina ngenxa yokuthi wona wawungakwazi ukuthi inhlanzi siyamphuma wona uthi umphekele the best meal kanti kakuseyimili ayijayeleyo. Ingozi yokuhlalelana khatshana. Ingozi yesithathu yikwenza izinqumo. uEva wenza isinqumo sokwekha isihlahla asidle engaconsultanga uAdamu ngoba babehlalelana khatshana base bekhatshana. Ingozi yesithathu ngokuhlalelana khatshana ukuthi omunye ucine senza izinqumo eyedwa kodwa esiza affecta imuli yonke ngenxa yokuthi uhlalelene khatshana. Asizo zonke izinqumo ongazenza nge-social media. Ngeke zonke izinqumo ufone ukuthi wenze isinqumo WhatsApp ukuthi wenze isinqumo. Ezinye izinqumo zifuna abantu bebabili babonisane. Sithenge yini lokhu kumbe singathengi, siyenzeni lokhu kumbe senzeni, umntwana senzeni ngaye. Kodwa nxa lihlalelene khatshana licina selisenza izinqumo eziza kulimaza imdeni lemuli zenu. Enye ingozi yesine yokuhlalelana khatshana yikucina libona izinto ngelihlo elingafananiyo. Kuthiwa uEva wacina esebona isihlahla esasingafanele ukudliwa sesifanele ukudliwa. Ngabe babe nguthulo lo Adam. uAdam wayezamqweba athi lesi sihlahla lokho kuyiso lesiyana uNkulunkulu wathi singasidli. Kodwa ilihlo likaEva latshintsha ngoba wayeyedwa.
Bathandekayo ukuhlalelana khatshana ucina usubona izinto owawukwazi ukuthi kakufanelanga zenziwe sesifanele ukwenziwa. Engxenye iminyaka lisehlukene empilo emithathu uyaqalisa ubona kuhle izinto. Iminyaka ingagadana ucina usubona ukuba lo makhwapheni sokuyinto efanele ukwenziwa. Uthola ukuthi umuntu selomfazi lapha ahlala khona, kulomfazi ekhaya uthole lalo sekhaya usele indoda laye emchithisa isizungu lethinta umuhlwa. Baqalise bebona isihlahla singalungelanga ukudliwa, kodwa ngedistance uSathane uyakwenza ucina ubona ngelihlo elichiyeneyo. Owawukubona izolo kuyisono ucina ukubone sokuright, ucina usulesizatho uthi hayi la mantsho ngiyazilibazisa umngane ukhatshana, ucina usugqamukela uwela esonweni. Enye idanger yokuhlalela la khatshana yikuphathelwa izinto ongazaziyo. Yikuphathelwa into ongazaziyo. uEva uthe esedlile isihlahla wasiphathela uAdam. uAdam laye wadla. Sisongeni bathandekayo. Ukuhlalelana khatshana bathandekayo kucina sokubuya lezinye izinto ngekhaya esiza kulimaza imuli. Ngiyake nanzelele le enhlala khona engumfundisi khona ePlumtree. Uyezwa ukuthi hayi umama lwana usehambile eGoli, usehambile uzezwa ngabasiki bebunda sebekutshela ukuthi hayi ubona ukuthi sezithwele sehambile eGoli ukwenzela ukuthi ayeninda ubaba lwana isisu athi ngesakhe yena esuke laso ekhaya ngenxa yokuthi bahlalele nekhatshana. Lo munye ngabe yalomkhuhlane khona ngale abuye lawo ekhaya uzowamukela ngoba lihlalele nekhatshana kawusayazi impilo umuntu ayiphilayo. Enye ingozi yesikhombisa yokuhlalelana khatshana yikuthi abantu bagcina sebethandana, bethanda kakhulu into zabo ukwedlula omkabo. Ngiyake mbone mina nxa injiva zibuyile sivela phesheya kumbe abasebenzela phesheya bebuyile, omama bathi kumnandi first 2 days amalanga amabili uba bebuyile, the rest kayo kuqatshanwa. Ngubanwa isipanela sami lapha engasithumelayo kangisasiboni, ngubani owabulala iradio yami, ngubani owayebamba imota yami, TV leyi ngayithenga idura khathesi amabhathani asapress. Kucina sokulwelwa izinto kulokuthi kube mnandi ngikhaya, ngoba umuntu nxa ehlalela nakhatshana uthanda into zakhe azithumelayo ukwedlula abantwana. Bathandekayo, uThixo ulapho ukukhuza, uThixo ulapho ukukhuthaza. Icebo likaThixo ngemtshado yikuthi umuntu lomkakhe bengehlukani. Nxa ubabe behambile wadinga imali akulungiswe masinyane umama ehlala laye. Nxa umama lobaba sebesebenzela nakhatshana kabenza imizamo ukuthi basebenzele eduze ukwenzela ukuthi isitha loSathane angabi lentuba. Nxa kulesinye isikhali uSathane sesisebenzisa yikuthi sidinga imali kakhulu ukwedlula ukudinga intokozo emakhaya ethu. Nxa kulesikhali uSathane asisebenzisayo yikuthi sigijimisa izinto zomhlaba kukanti imuli zethu zilahlekelwe ngumbuso wezulu. Nxa baba njengompristi wekhaya uthatha umnyaka ungekho ekhaya usemsebenzini, imthandazo yangekhaya ingeniswa ngubani? Umpristi wangekhaya mbani? Olayayo lokhuzayo mbani? Kawubona ukuthi kakusela mfundisi ngekhaya. Ngeke kube ngumfundisi ngeWhatsApp, ngeke ulaya abantwana ngeWhatsApp, ngeke ukhuza abantwana ngefoni. Kuqakathekile ukuthi uqoqe imuli yakho lihlale ndawonye.
ndawonye. Mama, ngeke ukhulisa abantwana ngokubathumela imali lezigqoko. Izigqoko kazibumbi isimilo. Bathandekayo, abantwana baludinga uthando lukamama. Nxa kulento usathane bathandekayo, asebulele ngayo isimuli ukuthi abantu bahlalelane khatshana. Ngiyanxusa, ngiyancenga njengomfundisi wesabatheni ukuthi icebo likaThixo ngomtshado lithi abantu kababuyele bahlale ndawonye. Kule ngozi emangalisayo ukupha uSathane intuba imuli azehlukanise, ekucineni sisebenze nzima, sakhe izindlu, sithenge izimota, siswele izimuli zethu ekhaya ezulwini. Inkosi sisize bathandekayo, nxa siyakuqoqa izimuli zethu siziqoqele umbuso ozamasinyane. Inkosi busise ukufunda kwelizwi layo. Amen.